नमस्कार दर्शक बंधु मुझे प्रिय बसंत राज माय यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। बर्तमान एबे ड्यूटी सारिक आम आसिक रूम रे पहुँचलु आउ खियापिया सारी बर्तमान बाहर आज आम बाल काटा माने चुट्टी काटा बाहर मु आउ सुकांत तार चुट्टी बहुत लंबा लंबा हो जाए से बाहर कहीं हेयर फॉल हो लंबा हो जाए सी आज जाऊँ चुट्टी काटा मोर आज से काली काटी से निजे चुट्टी कटा आसे से काली मोर काटी सुकांत तामिलिया ना ता ना हूँ तामिलिया ना मुझे भल ना डाक दूसरी बेले बेले सुकांत कहीं मनटा के खराब हो जाऊँ कौन जा चुट्टी बहुत बढ़ला से हेयर फॉल भी प्रॉब्लम होती हाँ कहीं भल किए जो जानी हेयर फॉल सल्यूशन तो टी आमको कमेंट बांधे जनातु कहीं जो भाई उपुड़ू बहुत मन दुख हो जाए बेले बेले बाया भाया सब चुट्टी गुड़ा चुट्टी गुड़ा उपुड़े फॉर एग्जांपल देखो कौ भाया चुट्टी उपुड़ू तार तो बाहर नहीं आ मोर भी से भाया होता है बर्तमान टी कमी जाइए मुझे छोट छोट करदे कहीं काली से मोर भल भाव चुट्टी काटी आप कमेंट कहूँ कौन लगुच हो चलो जी ठीक है चलो आ रूम रे कौन किए कौन कर चलू पूरा देखिए सब नाइट ड्यूटी कर आसिक शोचती नाइट ड्यूटी कर आसिक सब आम छुआ शोचती ये हूँ आम भीम भूषा नकुल सहदेव ये हूँ आम नाइट ड्यूटी लगी 3 घंटा काल लगी सोईनी जम्मा भी सोईनी टिके भी सोईनी कहीं आखि गुड़ा आखिगुड़ा तार पशा शोना कहीं आप जानते से ट्रेडिंग करेंगे बोली आज दिन मान आधार कार्ड आउ धरिक बही होगा तोर होगा तो खुशी हे कौन होता कि माने एठी मो डिपोजिट को नतला पैसा होता कौन तू मेन प्रॉब्लम होता कि मोडा तार ट्रिक जानती पठेर अच्छा अच्छा पठेली फाइनल आम बाहर पड़े बे कड़े गलु आसुन ताला आज तो चुट्टीर शहीद हवा शहीद एठार चुट्टी कटा तो भल लगे मैं तो फर्स्ट टाइम जानी चुट्टी कटा भल लगे ओ देखे भाई हैदराबाद टी चुट्टी कटा अलग कहीं ओडार जो भाई चुट्टी काटा जहाँ कहीदेव बुझीजे काटिदेवे ये बुझाटा मुस्किल और जहाँकि से काटापी टाइम लगाती टाइम लगाती टाइम लगन भाषा कहना मैंने टाइम तो टाइम तापर से बुझीपारे भल भाव कहू फोटो देखू देखे सारापर से तो चुट्टी काटे बुझीपार ना चल देखिए आगे बढ़िया आम कौन हो वर्षा पाग हो सब बाट सारा काद काद पानी पानी हो रही आमर ये आगे से सेलुनटा कौटी एटा ड्रेनटा एटा ड्रेनटा पचा ड्रेनटा पूरा गंधौची चल शीघ्र पलि आस ना वर्षा हो अंडा कटे पकई दिव मस्त लगा कौन से भाया गाँव चुट्टी काटी जना ये चुट्टी काटा जना ये जी काटाकटी कर कौन दब माने लोक हिसाब पैसा ना ये लोग काटो से डायरी लिखी रखियो अच्छा गोटा सब काटी आम पाखे सब अच्छे सब मेसीन अच्छे सब अच्छे खाली आम टे जना आपका जना हाँ हाँ प्रगति मोर भल काटने हाँ फाइनाली सुकांतर चुट्टी काटिया हो गला देखिया बस रेडी तो फाइनाली आम चुट्टी कटा सरला बर्तमान आम रूम को चलू आउ सुकांत सुकांत केमी देखा बर्तमान कमेंट सब कह देखा रे मालू भयंकर देखा मु डरीगली तो प्रथम देखिली तो फाइनाली पहुँची गले आम रूम रे रूम लॉक कर शोचती आमको आउ बाहर अपेक्षा करा पड़ी नाइट ड्यूटी कर आसिक शोचन ना कबाट डाकिले भी खोलना ये पूरा टेंशन रे नाड़े रही ना झाड़े कि आ कि भावे ना जहाँ हो जाए ना कौन कौन मोर इच्छा हो कहीं
ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମାନେ ମୁହଁଟାକୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଏଥର ଡେଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହ ନହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହ। ଆରେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସତରେ ଭଲ କାଟ ଭଲ କଥା କାମ। ଭଜ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ ବାହାରେ ରଖେଇଦେଲେଣି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଭଜ ଏ ପ୍ରଭୁ କି ଶୁଆ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆଟା ସବୁ। କାକା ତମେ ଖୋଲିଲ ନିଦ ପୁରା ହେଇଛି ତ? ହଉ ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଯିବ ନା ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଯିବେ ନା ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ହଉ ମାଲୋ ଡର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ହଇରେ କବାଟଟା ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନୁ ଆରେ ମୋ ଚପଲଟା ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେ ଭଗବାନ ହେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଆମର ଝାଡ଼ା ବସିଛି ଆଉ କବାଟ ଲକ୍ କରିନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ଆମର ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ମୋତେ ବେଜିତି କରିଦେଲେ ହେ ଭଗବାନ। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ନା। ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଭଗବାନ ମୁଁ ରହିଲେ ଭାଇରେ ମୋତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହସ ଲାଗିଲା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ହେଲା। ସୁକାନ୍ତ ଜଗନ କହିନାହିଁ ନା ହଇରେ ସେ କେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ତ ଆଁ କରି ଶୋଇଛି। ଆଉ ସେ କହିନାହିଁ ଇଏ ତୋରା ଯାଇ କବାଟା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛାନିଆ ଗଲି କହିଲି କିଏ ଅଛି ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? ହଁ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲେ ଆଉ ସେ ଛୁଟି ମାରିଦେଇଛି ତୁ ସିନା କହିଛୁ ସିଏ କହିନାହିଁ ନା। 18 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି 18 ଥର ତୁ ଉଠେଇନୁ ଆମକୁ କେତେ ଉଠେଇବି କ'ଣ କହିଲା ସେ ତୁମ କହିବି ରହ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କଲେ। ଆରେ ଉଠେଇ ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଉଛୁ? ତା ଭାଇ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖ ହେ ପ୍ରଭୁ। ହଳଦୀ এটা କ'ଣ ହଳଦୀ ନା ବେସନରେ? ଏଇ ବେସନ ହଁ ଆଉ ହଳଦୀ ଆମର ଯୋଉ ଆମର କି ପାଉଡର ଧଳା କି ପାଉଡର ଦେବି ଆରଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଆରଡ଼ ପାଉଡର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମୁହଁଟାକୁ ଛାଣିବା ବାକି ଅଛି। ଆମର ବେସନ ହେଲେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ ମୁହଁ ହଁ ଆଉ ଆରଡ଼ ପାଉଡର ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବ। ଇଏ ଶୋଇଛି ଆଉ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣି। ନା ଆଉ ତମର ଏବେ ଲଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା ବାହାର। ତୁ କାମ କଲୁ ଛାଣିଦେଲୁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଛାଣିଦେଲୁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ। ବାହାରେ ଯିବୁନି ଶୋଇ ଗୋଟି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଇଥିଲା କି ଭାଇରେ ବର୍ଷା କେତେ ଆଇଲାଣି ଦେଖ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଦେଖିରେ। କଳା କଳା ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଲାଣି କେମିତି ଯିବେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି? ଛତା ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଅଛି। ହଁ ବର୍ଷା ବି ଭାରି ଜୋର ହବ। ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୁଡ଼ି ତ ସିନ୍ଦୁର କିଏ ଲଗେଇଲା ତତେ? କିଏ ଦେଲା ସିନ୍ଦୁର କିଏ ଦେଲା ତତେ? ବିଜୟ ନା ଆଉ କିଏ? ବିଜୟ ଆଉ କିଏ ଦେଲା? କିଏ ଜଣ ଦେଲେ ମନେ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଗଲ କେତେବେଳେ? ଆମେ ଗଲୁ 11ଟା। ଆମେ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ନା। ହଉ ହଉ ଇଏକୁ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ କହିଲୁ ଯୋଉ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଯିବା। ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଝରଣା ନଈ ଅଛି ଯିବା ଯିବା। ହିରୋ ଯୋଉ ଜଗନ ପଳେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲିଆନା ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଆଉ ତାମିଲିଆନା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରୁଛ? ଆଇଟମ୍ ଦେଖିନି ଇଏ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା କଟା ହେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ପୁରା ରେଡ଼ି वाह ग्रेवी बना चलती है नहीं हाँ आज पूरा तरकाटा भल हम तो चुटीटा काटी देली मोड़ देखे देखाओ पूरा तामिलनाडु देख लुंगी उंगी पिंधि पूरा जो
ରୋଷେଇ ଆଜି ହାତ ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତ ରୋଷେଇଟା? ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତାମିଲିଆନା ଯେହେତୁ କରିଛି ଆଜି କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଉ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କରିଛନ୍ତି ଆମର ତାମିଲିଆନା। ଆରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଣ୍ଡେ ବା ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଓ ହଁ। ଆରେ ଆଉ ଜଗନ ଖାଇବନି ଆମର ଆଇଁଷ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲି ସେ ପାଣି ଭାର ଟମାଟୋ ନାହିଁ କିଛି ନୁହଁ, ଆଳୁ ସିଝାନି ଖାଇବ। ଆଳୁ ସିଝା ଯେହେତୁ ତୁ ଶିବ ଭକ୍ତ ନା ତୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। ଆଳୁ ସିଝା ତାପରେ ସବୁ ନିରାମିଷ ଜିନିଷ ଖାଉ। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଗରେ। ଟମାଟୋ ସରିଯାଇଛି ରେ। ହଉ ହଉ ଆଜି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କାଲି ଆଉ ହେଲା। ମାସ ସାରା ନା ଆର ମାସ ବন্ধୁ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ଆଇଁଷ ନା। ହେ ହଉ ହଉ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଇଗଲା ଆଉ 3 ମାସ। ହଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାକୁ ଦେଖିଯିବ। ଆଉ ଖାଇବା ହଉ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। ଆରେ ଇଏ ଚୋର ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଡ଼ ଖାଇବା। ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାମିଲିଆନା ତରକାରୀ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡା ପାଣି କଣ ଗାଡ଼ି ସାଧା ଖାଉଛି ଲୁଣ ଯେହେତୁ ତାମିଲିଆନା ଆମର ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲ? କୋଉ ହୋଟେଲରେ? 3 ଷ୍ଟାର ଥିଲେ। 5 ଷ୍ଟାର ଥିଲେ? 10 ଷ୍ଟାର 10 ଷ୍ଟାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା 40। ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।